Prosesi wisuda bersama TK, SMP, dan MA Nurul Dalam ke-17 tahun ajaran 2022-2023. Yang kami muliakan Kiai Haji Muhtamil Arifin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Dalam. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK Nurul Dalam Ibu Uswatun Hasanah SPD, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Nurul Dalam Bapak Muhammad Khalil Ash'ari SE, serta Kepala Madrasah Aliyah Nurul Dalam Ibu Hafifah SPD. Dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru TK, SMP, dan MA Nurul Dalam, juga para tamu undangan yang kami muliakan, serta kepada seluruh wisudawan wisudawati TK, SMP, dan MA Nurul Dalam yang kami cinta dan kami sayangi. Dan tak lupa pula kepada seluruh wisudawan wisudawati TK, SMP, dan MA Nurul Dalam, semoga sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barakah ini dalam acara wisuda bersama TK, SMP, dan MA Nurul Dalam dengan tema Nurul Dalam Menembus Batas. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengangkat kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmu, yaitu adanya Islam dan iman. Baik hadirin sekalian, untuk menyingkatnya waktu, mari kita mulai prosesi wisuda bersama TK, SMP, dan MA Nurul Dalam tahun ajaran 2022-2023. Acara pertama, pembukaan. Dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhtamil Arifin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, ngereng buka kelebihan suratul Fatihah. Sika dima kencara nepon sepertama yang kiga dinto ya torakan kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya torakin ada ke para muassis si ampun mendahului kita. Ilah nur Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره ثم إلى أرواح مشايخنا نقشبنديين الأحمديين المظهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أهل القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا إلى روح حاج عبد الباري وإلى روح حاج أمين جعفر ثم إلى روح حاج محمد شدد وإلى روح حاج عبد المساجد ثم إلى روح أستاذ متوجه غفر الله لهم ذنوبهم ونور قبرهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.